dù cả ngày thung thai song tí nhà em ôi an thang nhiều ya dù lôi khiến tay ngã sáng nhang dịt chết buồn ngày dịu hiểm mong ngày hiếu chiều teo kín bù nhịp ly ya hê chín mươi dịu sống đi cài ôi ngày hiếu hết teo kín bù nhịp ly nhìn bưởi dịu sống đi chúc phúc ngày ly cắm cha nhị tu vì phía tôi ngài dịu hệ an hồn Giêsu sống tin dịu cả ngài thung thai sống tin nhà em
禱告。我親愛嘅天父，在耶穌基督名，我多謝感謝你，見當朝，我多謝向你車嚟敬拜上帝，係主嘅恩典本我多謝，我多謝帶我多渴慕嘅心，帶我多妒忌嘅心嚟敬拜上帝，嚟讚美上帝，我係強我多嘅少嚟敬拜主，但係我都相信，即使我都讚美，即使我都敬拜，上帝要做先者，上帝嘅大方門要發親，在呢個慈悲，感謝你主，我交託呢個寶貴嘅時間，在主耶穌嘅手中。聖靈要做工，我都準備好了。而家切切嚟講，阿門！奉上主耶穌。我
哈利路亚，哈利路亚！大家相信這是上帝來祝福自家，所以祝福自家繼續說阿們。耶穌的愛安排對愛的神，耶穌上帝來祝福愛的神，耶穌來到光將你上帝祝福那心地，上帝開發你，在那個心裡，耶穌那個愛安排對愛的神，耶穌上帝來祝福愛的神，愛情之樹，愛的光將你，上帝祝福那心地，上帝開發你，在那個心裡，快樂就歡喜，只要相信耶穌上帝，天家之樹，人人上帝祝福你，天對上帝將出一解發你，無就講無可能，會相信耶穌上帝，耶穌那個愛安排對愛的神，耶穌上帝來祝福愛的神，耶穌愛的光將你，上帝祝福那心地，上帝開發你，永遠在那個心裡，快樂就歡喜，只要相信耶穌上帝。天家之樹，人人上帝祝福你，天對上帝將出一解發你，無就講無可能，會相信耶穌上帝，快樂就歡喜，只要相信耶穌上帝。天家之樹，人上帝祝福你，天對上帝將出一解發你，無就講無可能，會相信耶穌上帝，快樂就歡喜，只要相信耶穌上帝。天家之樹，人上帝祝福你，天對上帝將出一解發你，無就講無可能，會相信耶穌上帝，無就講無可能，會相信耶穌上帝，無就講無可能，會相信耶穌上帝。哈利路亞，哦，主耶穌上帝，感謝你，主耶穌，哈利路亞。來弟兄姊妹一個出到前面，哈利路亞，一個來感恩對主耶穌上帝，一個要渴慕嘅心對主耶穌上帝，一個來感謝佢，因為上帝永遠嘅一個同在。哦，哈利路亞，哦，主耶穌上帝，來到撒來感恩你對耶穌，哈利路亞，哦，耶穌上帝。這個來講主耶穌唱。那最後嘅天父，愛真真係愛你，伊係我
phải nhi ngài theo lấy kín phải nhi. Hallelujah ngài theo lấy kín phải nhi ngài theo lấy kín phải Giêsu ngài theo lấy chăn nuôi Chúa Giêsu. Hallelujah ngài theo chín theo xin lấy chăn nuôi ngài theo tại hot u cái xin. Hallelujah chăn nuôi Giêsu sống tì. Hallelujah ngài theo chăn nuôi Chúa Giêsu. Hallelujah tặng trang Giêsu quý ngài theo chăn nuôi tặng trang Giêsu quý ngài theo chăn nuôi. Hallelujah Giêsu sống tì ngài theo chăn nuôi nhi ngài theo kín vai nhi ngài theo nương dầu nhi. Hallelujah Hira badaya la badaya la ba hira badaya la badaya la bu. Hallelujah hina badaya la bu. Hallelujah Hallelujah ngài tới tay hot mu cây sim ngài tới tay ăn oi cây sim lấy chan người Chúa Giêsu. Hallelujah hira badaya la bu hina badaya la bu ngài tới cam chia nhi ngài tới cam chia Chúa Giêsu. Cảm ơn nhà cái ân điển, cảm ơn nhà cái thung khai, cảm ơn nhà cái oi, cảm ơn sinh linh. Ora badaya labu, hina badaya labu, cảm ơn ni Chúa Giêsu, hina badaya labu. Hallelujah, ngài theo cảm ơn Chúa Giêsu, sinh linh nhiều câu mắt ngài theo nhìn. Yêu tay ngay theo hi tết xin cảm ơn ni xin linh hina badaya labu. Hallelujah Hallelujah hina badaya la badaya labu hina badaya labu. Ngài tao sa sống xin kinh tông chiều sống thì cho xin giác ngài tao sa tông ngài tao thì chắn mươi nhỉ xin giác còn há lấy phương ngài tao sa xin thì nhau ngài tao chiến thắng giúp bật thiang ngài tao như thế. Cảm ơn nhà cái cầu mặt cảm ơn nhà cái thung sai ngài tao sa sống xin ngài tao sa duy khai lọc cái nhìn duy tết phúc cái nhìn kinh tao toàn này時間ngài tao dùng最好嘅耳孔最好嘅心嚟接一個反應因為一個反應但ngài tao thuộc liếp一個反應但ngài tao thực hiện. Hallelujah Cầu mắt ngài tao nhìn luôn chủ nhà anh á cầu mắt phúc nhìn như cái phúc nhìn chân như cái phá cầu mắt cái phúc nhìn tiếp chân như hạ phá thời giá suốt kinh tục cái miệng ngài tao cảm ơn ngài tao tổ cầu thì các trẻ sẽ lấy con amen ca dòng gì amen Amen hallelujah 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 Hallelujah. Nah còn nhớ cặp biệt đi chủ giáo sư sẽ nhìn chẳng sao เพราะชิวพุนสองตี เพราะชิวพุนสองตีวะ Bisa berdiri sebentar. Hiểu khi hong halai Ya, mau. kasih salam dulu kiri kanan. Cái tạm biệt hai xin chào tổ xíu. Kita semua. Song tian siap sit kau. Song ti siap sit kau ba. Haleluya. Ya, keluar dari bangku saudara. Chutnya buổi. Chutnya ten bì cái tết. Hang sen hi kaki nhìn sit. Tabet. Tanya udah makan belum? Mungkin sit bảo mang ya. Yang belum makan nanti kasih tahu ke Apin ya. Mang sit bảo ka còn có Apin tiêu à. Có Apin tại nhi sit. Makan di Lawson gratis. Oke, silakan duduk kembali. Chẳng sao. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau tanya dulu saudara yang dari Pemangkat. Nah, ngài mang dư còn đĩa cái phản như chia sẻ dùng trường luôn gì mày chúng băng cắt lấy cái Boleh angkat tangannya. khe xìu chúng băng cắt lấy khe xìu Ya, boleh berdiri kita khi mau ông lấy berdoa. băng cắt lấy khi ông lấy băng cắt lấy cái Ya, wow saudara, kita mau berdoa untuk daerah Pemangkat. phọ xìu Karena saya setiap hari minimal 3 kali saya berdoa memberkati Pemangkat dan Serakau. Jadi saya mau bersama dengan saudara yang dari Pemangkat untuk berdoa. Dinh bị tờ ngày tơ ngày một xí mới dịch nhị sam chỉ tờ cầu pun pangkat dinh bị song tiệp yang ngày sim sai pangkat cái tết dia ngày cắt nhi hong chỉ mày pangkat lấy kiểu ngày lấy tờ cầu.
Ya, boleh berdiri yang Khi hàng này pemangkat. pangkat khi hàng này. Pangkat lấy khi hàng này. Chúng pangkat lấy cái hiông thì chỉ mày pangkat lấy khi hàng này. Chỉ các tổ cầu pun pangkat. Oke. Ya, berdiri pemangkat ya. Ya. Kami percaya Tuhan Engkau sedang bekerja di pemangkat. Engkau akan melawat setiap orang yang ada di pemangkat. Ngài tôi相信上帝，你要看顧pangkat cái gì nha cái anak,你恢復佢哋。 Berkati setiap saudara kami yang datang dari pemangkat. 祝福隆重嘅兄弟姊妹從pangkat嘅嚟 Pakai 嘅， setiap mereka. 祝福佢哋， Jadikan mereka menjadi alat Tuhan di pemangkat. 用佢哋做你用佢哋嚟創一嘅法喺pangkat嘅。 Kami percaya di pemangkat akan terjadi lawatan Tuhan yang besar. 我都相信pangkat上帝做大訪問， Akan terjadi mujizat. 要發生先者， Akan terjadi hal-hal yang ajaib. 要各樣嘅奇妙嘅會發生， Keluarga akan diubahkan. 隆重家庭要改變， Anak-anak muda akan diselamatkan. 後生人要得救， Di dalam nama 在 Yesus 耶穌基督名 terjadi di pemangkat. 發生喺pangkat。 Haleluya. Kita kasih Haleluya. tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. 托笑， Ya, silakan duduk yang dari pemangkat. Yang Terima pangkat, kasih. Terus yang dari Serakau, saya dengar juga banyak dari Serakau. 嗱，門盾奶嚟嘅，佢係咪？ Wah, kita kasih tepuk tangan dulu Tok buat Sil. yang Serakau, luar biasa. 哇，介紹你。 Ya, kita tetap berdiri, kita berdoa untuk Serakau. 本ขี้人即刻度救本實啦 Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang luar biasa yang datang dari Serakau. 上帝，我感謝你，本啲撇嘅日子，從 Saat ini kami bersama-sama, kami memberkati Serakau. 見人哋都強熱 Kami 先咪祝 nyatakan 福一 Serakau 嘅本 terjadi 盾。 kebangunan rohani. 我都講緊啲發生啲嘅上帝做嘅 Terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. 上帝嘅大訪門發 Ada 生， banyak orang diselamatkan. 當然得救， Ada banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. 當然又相信耶穌 Ulurkan 基督， tangan kuasamu. 你拔出一奇妙嘅事 Adakan 情， mujizat 要做先者。 terjadi di Serakau. 在發生 Dalam 在 nama 本盾內， Yesus. 在耶穌基督名 Haleluya. 阿門。 Amin. Silakan duduk, 享 saudara. 受 Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan sama-sama. 家聽上帝嘅反應。 Sore ini saya akan bicara tentang dalam Yesus kita sanggup menanggung segala perkara. 見下喺度講到，在耶穌基督是個能擔熱切嘅問題。 Sekali lagi, dalam Yesus 在耶穌你中 kita sanggup menanggung segala perkara. 是個能擔熱切嘅問題。 Katakan sama-sama, dalam Yesus 齊齊講講，在耶穌基督， saya sanggup 我本事 menanggung segala perkara. 擔隆重熱切嘅問 Sekali 題。 lagi katakan, dalam Yesus 翻講在耶穌名， saya sanggup 我能 menanggung segala perkara. 擔隆重熱切嘅問題。 Lagi semua katakan dengan tegas, dalam Yesus 在耶穌基督名， saya sanggup. 我能 Ya, kau Apin ulang terus. 在耶 Menanggung 穌 segala 基督。 perkara. Ah. Ya, terus kau 在耶穌基督名，我能擔隆重熱切嘅問題。 lagi. 翻講，在耶穌基督名，我能擔隆重熱切嘅問 Sekali 題。 lagi. 在耶穌名，我能擔隆重熱切嘅問題。 Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. 學笑， Dalam Yesus, saudara dan saya 在耶穌兄弟姊妹嘅愛， diberikan kekuatan, 佢本是個日強嘅力， kemampuan, 日隻本事， kesanggupan 日隻能， untuk kita 本是個 menanggung segala perkara. 擔熱切嘅問題， Kita hidup, 是個生 kita 到， menghadapi banyak perkara, 是個生到生發呢啲對付安多各 kita 樣各 banyak 樣問 menghadapi 題， tantangan, 是個對付各樣各樣嘅對付 tapi 嘅， kita percaya 但係是個相信， bersama Yesus, 個耶穌強下， saudara dan saya 兄弟姊妹嘅愛， sanggup. 能擔， Katakan saya sanggup. 講我能， Lagi saya sanggup 我能擔， menanggung segala perkara. 擔隆重熱切問題。 Artinya saudara menghadapi keadaan apapun, 意思嚟講，兄弟姊妹對付熱切物嘅問題都好， saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak bisa dikalahkan. 兄弟姊妹嘅愛又講到輸體嘅人， Masalah 問題 tidak bisa mengalahkan saudara. 又變成個輸， Masalah 問題 tidak bisa membuat saudara mundur. 又咪係個退步， Masalah 問題 tidak bisa membuat saudara menyerah. 又咪係個投降，
Saudara dan saya 兄弟姊妹嘅愛 punya kekuatan, 要集能力， punya kesanggupan 不要集體能 untuk menghadapi 來對付 segala perkara. 隆重熱切嘅問題。 Katakan amin. Kong Kasih amin. tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. 小分主耶穌。 Ya, kita lihat Alkitabnya di dalam Filipi 4 ayat 13. 時間看聖經，睇下腓立比書13節。 Kita berkata segala perkara 聖經講隆重熱切嘅問題， dapat kutanggung 我能擔 di dalam Yesus 在耶穌裏中， yang memberi kekuatan 本我力量， kepadaku. 本我力量。 Selama saudara bersama dengan Yesus, 所以兄弟姊妹願求相信耶穌嘅方面， saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak bisa dikalahkan. 兄弟姊妹嘅愛都唔有講輸嘅人， Saudara dan saya adalah orang-orang yang mampu 切家兄弟姊妹嘅愛都係 untuk 能 menghadapi segala tantangan. 能對付熱切對切家對付 Mengapa 嘅， kita mampu? 但係時間能對付 Kita 呢？ berkata, 聖經講， Tuhan memberi kekuatan 上帝本時間能力， kepada saudara dan saya. 本兄弟姊妹嘅愛， Katakan sama-sama, Tuhan memberi kekuatan. 切切嘅講上帝本嘅力量， Yesus memberi kekuatan 耶穌本嘅力量， kepada saudara, 本嘅兄弟姊妹， kepada setiap kita yang percaya. 本時間每隻相信嘅， Untuk apa? 但係呢， Untuk mengalahkan, 來對付， untuk menghadapi 來對付。 segala apapun 係乜計都 yang 好， terjadi dalam hidup saudara. 發生喺世界嘅生活中， Saudara katakan pada orang sebelah saudara, 兄弟姊妹隔一解釋做片講，前片講， kamu diberi kekuatan. 你上帝本你力量， Katakan, masalah tidak bisa mengalahkan engkau. 問題唔有超過唔有打贏你， Masalah tidak bisa membuat kau mundur. 問題唔有乜嘢退步， Karena engkau dan saya 因為到你嘅 di 愛， dalam Yesus, 在耶穌基督裏 kita 中， lebih dari pemenang. 即刻被得勝嘅人，要個得 Katakan, 勝， saya lebih dari pemenang. 世界嘅愛講係被得勝，要個得勝， Amin. 阿門。 Kata di dalam Yesus 呢一句話講到在耶穌基督裏中， berarti bersama Yesus. 意思咧講嘅耶穌強下， Selama saudara bersama Yesus, 在世界嘅耶穌強下嚟講。 melekat kepada Yesus, 嚟nyambun kat Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, 真正地挑戰相信耶穌， saudara dan saya adalah orang yang kuat. 兄弟姊妹嘅愛出係強 Tidak 嘅人， bisa dikalahkan. 唔有本物嘅打輸係， Melainkan saudara bisa mengalahkan. 但係時間能打輸熱切隆重問題， Saudara mampu mengalahkan masalah. 時間能打仗呢個問題， Bukan berarti mampu mengalahkan istri atau suami saudara. 咩 Ya. 講時間打仗時間嘅負擔人，時間嘅重複， Saudara diberikan kekuatan 兄弟姊妹上帝不間能力， bukan untuk mengalahkan pasangan saudara. 咩嚟打仗時間嘅負擔人，不就時間嘅老公。 Atau mengalahkan mertuanya. 佢就打生即刻嘅奸陽家幹， Tetapi saudara diberi kekuatan 但係兄弟姊妹上帝俾嘅力量 untuk menghadapi 嚟對付 segala perkara. 隆重熱切嘅問題， Yaitu masalah. 這就係問題，即刻對付嘅各樣嘅問題。 Kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 31. 即刻看呢個以賽亞書43。 Dalam versi yang mudah dibaca dikatakan, orang yang percaya kepada Tuhan 相信上帝嘅人 menjadi kuat. 變成強， Katakan sama-sama, saya percaya kepada Tuhan, 齊齊解講嘅相信上帝， saya menjadi kuat. 我變強， Lagi, 翻， saya percaya kepada 我 Tuhan, 相信上帝， saya menjadi kuat. 我變強， Lagi, saya percaya kepada Tuhan, 翻講我相信上帝， saya menjadi 我 kuat. 變強。 Siapa yang percaya kepada Tuhan? 係撒相信上帝。哇！ Alkitab berkata, kita percaya kepada Tuhan, 聖經講即刻相信上帝， kita menjadi kuat. 即刻變成強。 Berarti kita menjadi mampu. 意思嚟講，即刻要能。 Mengapa orang Kristen bisa menjadi pemenang? 但唔係即刻基督徒有變特善嘅人， Karena ketika kita percaya Yesus, 因為當即刻相信耶 kita 穌 menjadi 之時， kuat. 變成強。
Mengapa? 當咪呢？ Karena kita punya Yesus yang maha dahsyat. 因為就係要耶穌強體 Kita 嘅， punya Yesus yang maha kuasa. 係要全能嘅耶 Kita 穌， punya Yesus yang hebat. 係要撇能嘅耶 Yesus 穌， yang tidak terkalahkan. 耶穌冇要分麥嘅大數 Jadi 係嘅， ketika saudara percaya kepada Yesus, 當時要相信耶穌， saudara ada di dalam Yesus. 係要在耶穌裏中， Kekuatan Yesus 耶穌嘅強 ada di dalam saudara. 要在世界裏頭， Menjadikan saudara dan saya 咪生向其是咪嘅愛， orang-orang yang kuat, 變成強嘅人， tidak tergoncangkan, 唔係電交通， tidak 唔 tergoyahkan 係電交通， ketika menghadapi 當時 masalah, 對付問題， ketika menghadapi keadaan yang buruk. 當時對付快唔強嘅情況， Saudara dan saya tidak tergoncangkan 向其是咪嘅愛，唔係 karena 電交通， Allah yang dahsyat, 因為到強體嘅 Tuhan 上 yang 帝， hebat 能嘅上帝， ada di dalam saudara. 要在世界裏中， Haleluya. 哈利路亞。 Mungkin saudara berkata saya tidak kuat. 呀，某一天向其是咪講愛，又冇力量， Saudara mungkin juga berkata saya lemah. 呀，可能呀向其是咪講愛安弱， Saya tidak mampu. 愛冇本事， Terlalu banyak masalah. 十分多問題， Terlalu banyak persoalan. 十分多各樣題目。 Di dalam Yesaya 40 ayat 29 berkata, 在你以賽亞書40頁叫講， ketika saudara percaya kepada Tuhan, 當時嘅相信耶穌， Tuhan memberikan kepada kita 上帝本時嘅 kekuatan. 力量， Ketika saudara lelah, 當時嘅熱弱時， Tuhan memberi kekuatan. 上帝本時嘅力量， Berarti tidak ada alasan 表示咧講某一個alasan， untuk kita menjadi lelah, 本時嘅何講時間弱， untuk kita menjadi lemah. 時間冇本事， Tuhan memberi kekuatan kepada kita 上帝本時嘅力量， supaya saudara bangkit lagi, 為了時間嘅分行來， supaya saudara dan saya maju lagi 時間為了時間分前進， untuk melakukan perkara besar. 嚟做提示， Alkitab juga berkata, 聖經也講， Tuhan memberikan semangat 上帝本嘅精神， agar saudara dan saya 為了向弟姊妹嘅愛， menjadi orang percaya 變一隻信心嘅人， yang tetap bersemangat. 盤盤要係精神， Ada masalah tetap bersemangat. 要問題盤盤要精神， Ada tantangan tetap 要 bersemangat. 各樣對付盤盤精神， Apapun yang terjadi, 係咪嘅發生都好， tetap bersemangat. 盤盤精神， Ketika saudara dan saya bersemangat, 當隆重向弟姊妹嘅愛要精神之 kita 時， pasti 時 menang. 間熱天得 Ayo 勝， tepuk tangan yang meriah buat 托 Tuhan. 少本時嘅上帝， Katakan sama-sama, 齊齊嘅愛講， Tuhan Yesus 主耶穌 memberikan kepada saya 盤愛 semangat. 精神， Saya akan tetap bersemangat 愛盤盤精神， dalam segala keadaan. 對於隆重熱切嘅情況， Amin. 阿門。 Kasih tahu sama sebelah saudara, ayo 講一 tetap 特別 bersemangat. 啲，嚟世界要精神嚟。 Ketika kita menerima kekuatan, 當世界接一嘅力量， kita akan memiliki kekuatan 世界又要得到一個力 untuk 量 menghadapi 3 hal. 嚟對付三個問題。 Yang pertama, 第一個， kita sanggup. 時間本事對， Katakan saya sanggup. 講愛難對， Lagi, Pan. saya sanggup. 愛難對， Lagi katakan saya sanggup 愛難對付， menghadapi kesulitan hidup. 愛難對付各種難嘅生活。 Apa yang dimaksudkan kesulitan hidup? 係咪嘅意思講各種難嘅生 Mungkin 活 saudara 啊？ hari-hari ini sedang khawatir, 可能隆重向弟姊妹建議知道 khawatir 按 akan 手。 pekerjaan, 受擔心啲工作， khawatir akan keuangan saudara, 擔心一嘅女嘅方面， khawatir akan rumah tangga saudara, 擔心對於一家庭度， khawatir yang belum dapat jodoh, belum dapat pasangan hidup. 擔心咪要得到，按落了哈，要了， Juga 咪要對嘢下，我masih banyak，按到， khawatir nggak dapat mantu, 小夢咪要得到阿郎，閃 Q， khawatir nggak laku. 小夢笑，過期， Nah, kita mendapat kekuatan 時間得到力量 untuk menghadapi 來對付 kesulitan hidup. 各種嘅難嘅生活。 Berarti saudara dan saya dihadapkan kesulitan hidup, 意思嚟講，當時間要對付難嘅生活嚟講， Tuhan memberi kekuatan, 上帝本時間力量， Tuhan memberi kesanggupan 上帝本時間難， kepada saudara. 本
Jadi saudara tidak perlu takut, Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dengan segala kesulitan hidup. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan mengubahkan kesulitan kita menjadi kemenangan. Sebab Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap tantangan hidup, setiap kesulitan hidup menjadi mujizat buat saudara dan saya. Katakan amin. Katakan haleluya. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan sanggup. Katakan Tuhan sanggup mengubahkan kesulitan hidupmu menjadi mujizat. Di Alkitab diceritakan ada seorang wanita mengalami sakit penyakit selama 12 tahun. Dia percaya kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dia menjamah jubah Yesus dan kuasa Tuhan terjadi. Penyakitnya disembuhkan. Wanita yang sakit, wanita yang menderita, wanita yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ketika dia berjumpa dengan Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan, diubahkan menjadi mujizat. Sore ini hal yang sama akan terjadi pada kita. Apapun kesulitan saudara, datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Kita punya Yesus yang sanggup, kita punya Yesus yang hidup, kita punya Yesus yang berkuasa. Dulu Dia menyatakan mujizat, sore ini Dia pun melakukan mujizat. Katakan haleluya. Kesanggupan yang kedua, ketika kita percaya Yesus, kita sanggup menghadapi masalah. Masalah yang saya maksudkan di sini adalah mungkin masalah rumah tangga. Saudara punya masalah keuangan, saudara mungkin ada hutang dan sebagainya. Mungkin masalah hubungan dengan keluarga. Masalah pekerjaan. Saudara belum mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Alkitab berkata, Tuhan memberikan kita kesanggupan. Di dalam Yesus, kita menjadi sanggup menghadapi segala masalah. Berarti masalah bukan lagi ancaman buat kita, bukan lagi masalah buat kita. Katakan sama-sama, di dalam Yesus masalah bukan lagi masalah. Kasih tahu sebelahnya pakai bahasa akal. Di dalam Yesus. Katakan di dalam Yesus. Lebih keras lagi. Di dalam Yesus. Katakan di dalam Yesus. Apa masalah saudara? Penyakit? Keuangan? Jodoh?
Bilang sama-sama. 齊齊嚟講 Di dalam Yesus, 係耶穌 masalah saya 我嘅問題 bukan lagi 變成咩 masalah. 問題了？ Karena di dalam Yesus 因為在耶穌裏 ada 中 jalan keluar. 要如何出？ Di dalam 在 Yesus 耶穌裏中 ada kemenangan. 要得勝， Di dalam 在 Yesus 耶穌裏中 ada penyediaan. 要準備上本時間， Ada mujizat. 要顯著， Haleluya. 哈利路亞！ Ketika Yesus disalibkan, 當耶穌跌當十字架時， Yesus berkata, sudah selesai. 耶穌講結束， Masalah kita 即刻嘅問題 sudah 已 selesai. 經結束。 Ketika kita percaya kepada Yesus, 當即刻相信耶穌， hati kita melekat kepada 即刻嘅 Yesus. 心仰伴耶穌， Itu berbicara, 佢出去講到 Yesus mati di atas kayu salib 耶穌死在十字架， untuk masalah 本 saudara, 時間嘅問題， penyakit 即刻嘅 saudara. 病痛， Yesus berkata, sudah 耶 selesai. 穌講已經結束， Katakan sama-sama, sudah 齊齊梗係 selesai. 講結束， Yesus sudah selesaikan 耶穌已經梗係結束了， semua masalah saya. 窿做啱嘅問題， Sekarang 見下 di dalam 喺 Yesus, 耶穌你中， saya sanggup 我能 menghadapi 對付 masalah. 問題， Masalah masih ada? Hanya menjadi. Masih. Tapi saudara sanggup. 瞟田很要，但係時間能對付。 Katakan masalah boleh ada, 齊齊梗係講問題可以要， tapi saya sanggup 但係我能對付， menghadapi masalah. 能對付問題。 Dan saya pasti, 我熱天， katakan saya pasti, 我熱天， saya pasti 我熱天 keluar sebagai pemenang. 出得勝。 Ya, bilang sama sebelahnya, kita pasti menang. 今日甲邊講，即刻熱天得勝。 Amin. 阿門， Haleluya. 哈利路亞。 Siapa yang percaya 係咪人相 bersama 信？ Yesus, 耶穌強 dia 下， sanggup 佢能 menghadapi 對付 segala masalah 一切嘅問題。 dan dia pasti 佢 menang. 就佢瞟田 Haleluya. 人，阿門。 Yang ketiga, kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita sanggup menanggung segala perkara 第三係耶穌們嘅能是為了自己能對付一切嘅問題， adalah kita sanggup menghadapi ujian iman. 都係自己能對付呢一個試探嘅信心。 Dalam hidup ini, 在呢一個身份中， setiap hari 每日 kita diperhadapkan dengan 自己對付 ujian iman. 各樣即係求刺對於自己嘅信心 Penyakit 病痛。 itu bisa menjadi ujian iman. 今日有自己本自己有試煉，有求刺自己嘅信心樣，各每難 Bisa menjadi ujian iman. 也有你本自己求自己嘅信心， Tantangan, masalah 問題各樣嘅問題， itu bisa menjadi ujian iman. 也有你本自己求自己嘅信心。 Tuhan mau dari setiap saudara dan saya 上帝愛隆重姊妹嘅愛， iman yang kuat, 強嘅信心， iman yang teguh. 滿嘅信心。 Nah, untuk itu 所以呢， Tuhan mengizinkan semua masalah, 上帝允許隆重一切嘅 Tuhan 問題， mengizinkan segala masalah 上帝允許一切嘅問題， untuk membuat iman kita, 嚟滅生自己嘅信心， melatih iman kita 嚟練自己嘅信心， supaya 為了 iman kita 自己嘅信心 tetap kuat. 半強。 Jadi saudara, Jadi兄弟姊妹， ketika saudara menghadapi ujian iman, 當自己對付呢一個試 Jangan 探 takut. 呢求刺呢一個問題， jangan takut 莫驚， sebab Tuhan 因為到上帝 tidak pernah meninggalkan kita. 唔是病嘅世界， Tuhan selalu ada bersama 上 saudara, 帝時常嘅同在， Tuhan selalu membela 時 saudara, 常幫自己。 dan Tuhan memberikan kita kekuatan. 上帝本自己強嘅力量， Sehingga ketika saudara menghadapi ujian iman, 直到當自己就對付呢一求呢一些 saudara 信 dan 心， saya 兄弟姊妹嘅愛 tetap kuat. 能強 Maka itu saudara, 所以兄弟姊妹， ketika menghadapi ujian iman, 當自己對付呢一個 Yang 信 pertama, 心，第一， tetap dekat dengan Tuhan. 盤盤嘅圈前上 Jangan 帝， jauh dari Tuhan. 唔好離開人上帝， Jangan tinggalkan 唔 Tuhan. 好病喺上帝。 Ketika menghadapi ujian iman, 當自己求刺呢信心， tetap dekat dengan Tuhan. 盤盤係圈前上帝。 Kita berkata, 聖經講， orang yang dekat dengan Tuhan, 圈前上帝嘅 dia 人， tetap kuat. 盤盤強。 Ketika kita dekat dengan Tuhan, 當自己圈上 Tuhan 帝， akan membela kita. 上帝幫自己。 Yang kedua, 第二， kita harus merenungkan firman 自己 Tuhan. 去思想上帝嘅話， Perkatakan firman 去 Tuhan. 講出上帝嘅話， Supaya apa? 為了咩呢？
Saudara dan saya tetap kuat. 為了自家兄弟姊妹本 Saudara dan 強， saya tetap siap 自家本準備爭， menghadapi semua tantangan. 對付攏仲自家對付嘅。 Yang ketiga, 第三嘅， saudara harus memuji Tuhan. 攏仲兄弟妹讚美主， Ketika menghadapi ujian iman, 當自家求慈善之 yaitu 時， masalah persoalan, 出現問題各樣嘅， saudara harus memuji 自 Tuhan. 家讚美主， Naikkan pujian kepada Tuhan. 你讚美主本上帝， Jangan mengeluh. 唔好親， Jangan menyalahkan siapapun. 唔好講嚟殺對錯。 Mungkin masalah itu bisa disebabkan oleh orang-orang di sekitar kita. 可能自家嘅問題達到嘅引起自家是招未來嘅， Mungkin bisa datang dari suami atau istri kita. 也可以啲問題自家嘅丈夫嚟，或者自家嘅負堂人嘅來嘅， Mungkin juga orang tua kita. 可能自家老人嘅來嘅， Jangan salahkan mereka, 唔好講佢都錯， tetapi memuji Tuhan. 但係自家嚟讚美主， Yang keempat, 第四嘅， agar kita bisa menang menghadapi ujian iman. 為了自家有得先對呢求慈 Fokus 善， kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. 單想將在上帝嘅戲， Mata tetap memandang kepada 自 Tuhan. 家嘅眼中單想將上 Mengapa 帝 kita 嘅戲， memandang kepada 但唔 Tuhan? 係單想去專心將上帝嘅戲 Ketika 啦。 kita memandang kepada 當 Tuhan, 自家將超上帝嘅戲，自家變成 kita 強， menjadi sanggup. 自家變成難。 Kalau kita memandang kepada masalah, 係講自家看家嘅問題嘅戲， masalah akan membuat kita 呢個各樣嘅問題，咪自 menjadi 家 takut, 變成強， menjadi gentar. 變成準。 Kita akan melihat diri kita yang tidak mampu. 自家看自家單身冇本事， Kita akan melihat diri kita yang tidak sanggup. 自家看自家冇能對付 Kita，akan melihat diri kita yang lemah. 自家看自家單身軟弱， Tetapi kita memandang kepada Tuhan, 但係自家將在上帝 kita 嘅 akan dimampukan. 戲，自家佢不自家難， Karena kita akan melihat 因為到自家看， Tuhan kita dahsyat. 自家強大嘅 Tuhan 上帝， kita maha besar. 自家強能大嘅 Bagi 上帝， Tuhan Yesus 對於耶 tidak 穌 ada perkara yang mustahil. 冇有嘅問題講冇可能嘅。 Haleluya. 哈利路亞！ Jadi ada 3 kesanggupan 有啲要三計 yang Tuhan berikan kepada 上 kita. 帝本設家嘅， Yang pertama kita sanggup menghadapi kesulitan hidup. 設家提接到能對付各樣 Yang 危 kedua 難嘅 kita 想法， sanggup menghadapi masalah. 提接能夠對付各樣問 Yang 題。 ketiga kita sanggup menghadapi ujian iman. 第三嚟講，能對付呢求主 Dan 家嘅 Tuhan sebagai pemenang. 所以上帝設家都係得勝， Dia ada di pihak kita. 佢要隨 Dia 設家呢 menyertai kita. 佢家嘅通 Dia 仔， tetap setia kepada kita. 專心對設家， Menjadikan saudara dan saya 咪生兄弟姊妹 orang-orang yang 嘅， cakap. 變成設家強， Menanggung segala perkara. 能擔熱切嘅問題。 Haleluya. 哈利路亞！ Katakan sama-sama, saya sanggup 切切格嘅講嘅能。 menanggung segala perkara 擔攏仲熱切嘅問題， di dalam Yesus. 喺耶穌裡面。 Pakai bahasa Indonesia, Ah, saya begitu. sanggup menanggung segala perkara di dalam Yesus. Jangan pakai HK, di dalam Yesus. 喺耶穌裡面，我能擔 Amin. 攏仲熱切問題。 Bagi tepuk tangan yang meriah. Mari bagi 好 berdiri 謝 semua. 佢係 Pimpin doa. 哈利路亞，長生係求謙大佢，要突福，係咪了？三計乜計？啊，講要突，所以耶穌基督只能擔對付熱切嘅問題，阿們。所以耶穌基督你總是個能擔求賜，阿們。對於信心嘅方面，耶穌不是個能，但是個係特勝，阿們。破碎不是個主耶穌，哈利路亞，這個係讚美主。哈利路亞！你弟兄姊妹自己嚟敬拜主耶穌上帝。哈利路亞！哦，主耶穌上帝，無照無可能對戰你，無照無可能對戰你上帝。一直愛相信，更愛來希望耶穌上帝，無照無可能對戰你，無照無可能對戰你，無照無可能對戰你上帝。一直愛相信。
记，无可能对治你。爱安相信，爱安相信，一解裏未恢復愛。愛安相信，人呢你會知可愛。愛安相信，耶穌愛安相信，愛見他得到，每個相信你。愛安相信，一解裏未恢復愛。愛安相信，人呢你會知可愛。愛安相信，耶穌愛安相信，愛見他得到，每個相信你。Ngài tỏ cầu bên lông từng thiếu thì gì mà giúp Phật thẻ Ngài giúp xin thì nhắc Ngài lý hành như xiong xin giá su chân nén thì cho xin giá bún nhi Phật dân nhất thiang hầu hết xiong xin giá su Ngài ăn xiong xin Ngài thiên hạ đất ta thì mới Ngài xiong xin đi xiong xin giá su Ngài ăn xiong xin Ngài thiên hạ đất ta thì mới Ngài xiong xin đi xiong xin giá su Ngài ăn xiong xin Ngài thiên hạ đất ta thì mới Ngài xiong xin đi họ sẽ bên cái chủ gia su thiên này này chú mô yêu cầu mô khó này này trên tâm trèo ngay xiong xin xin thì nhọc cả tất cả trong thằng yêu cầu thiện thân tất cả duy thế luôn xuống sẽ cả tất cả xin 12 tỷ thiênนั้น20 tỷ cảพฤติกรรมนั้นตุยฟูจิตเช็คกันบุญทีพฤติกรรมนั้นเกี่ยวตุยฟูจิตเช็คก็ยองเหรียญสิการสินซิมไงใช้ยาตุกิตุกันเมียงสิการปีตัดสินไงเน้นยิวก็ตัดสินช่องสินสับพอเสียวเป็นสุยาเซอร์ฮาเลลูยาอาเมนน่าลุงจุงยงที่สิบไว้ไงช่องสินลุงจุงสิการตัดต่อสองที่ไงพวกอินต้องเจียวน่าเฉียงเท่าน่ายงที่สิบไม่ยูสิ้นเลยไงนี่ไม่ภาษาใช้สองตีลิเมียนใช้การลุงสงยงที่จีไม่ฮะน่าไงอยากกำเสียพุ่นลุงสงไม่อยากไปเลี้ยวยูจัดจนสิ้นเลยชีฝีไงสองตีจะพูดไทยการเรียกสิการเลยทางเรียกไงปอกKinh hạt si kian chỉ cái lối pun phung hiền thiếu chỉ mồi phung hiền nhịp lối xin phung tù hì săn phui chi si thiếu chỉ mồi phung hiền nhịp tròn xiong tù hì choi bồi mũi cài hắc các chi phối mũi chợ bài liệu xì điểm bài liệu tiệm bàn chỉ cái xin thong lý bài nhật dưới lên chi phối thì dệt thón cứu tiệm thì nhị thón liệu tiệm âm bút theo song tì cho vô thầy chơi caน่าจะฉันว่าสิกาหิ้งจิตจะมาเยอะแค่มาเรียกสินไทยสิกาจุนพีจังสิกาฟงเงียนน่าหิ้งถึงหิ้งจิตไม่จุนพีจังสิกาขี้ห้องไรสิกาเลยเทเลยต่อเก่าสิกาขี้ห้องเรียกไก่ฟงเงียนไรchú cầm tiền như cái anh tiền cầm tiền như cái phố chú xin tiền khen không chụp phố ngày tao sáng khi ngày tao cầm giá trong bà lia cái phùng hiền ngày tao tài lấy phùng lấy lúng dầu chú thầy giá số cái tu cái miếng ngày xin tiền đây cái phùng hiền số chú cái cung trọ thầy lì tết cầm tiền như chú giá số đúng thì mấy cái này chỉ ăn kết thúc như cái sàn Hãy subscribe
耀嘅上帝，偉大嘅上帝，在耶穌基督嘅名，感謝你聖靈要獻祭，要祝福一個智慧，一個智慧到你結束，到你每子但係我都信心願求得一個恩典，加之當我都各樣，我都向自己咪盡各樣嘅地方，各樣嘅會所，聖靈祝福我都嘅路途盡嘅步卡，冇受欠嘛嘅，向自己咪乜自己企向送潮嚟，自己嘅天賦嘅平安快樂，健康充下落自己嘅心中。主耶穌錫實家，佢獻出本自己嘅佢死復活為了世間，相信佢實得到永遠嘅生命。聖靈唔是離開個兄弟姊妹，聖思想要大家同齊，帶自家聖理得勝，在耶穌基督嘅面，自家感恩，自家禱告，自家齊齊嚟講，阿門。上帝祝福大家，我唱佢啲。